Assalamu alaikum saygılı seyirciler. Yana haftanız xarlı olsun. Bu günün esas hadiselerine hakkında bizim muhbirlerimiz tarif eten bugün programmada. Aqmejit'te Cumhuriyetinin bayrak ve gerb günü qayd etildi. Bayram nasıl geçken haqda bizim muhbirlerimiz bildi. Aqmejit rayonunun Buğurcha kasabasında çok funksional sport salonunun kuruculuğu başlandı. Yalta şehrinin merkezinde yalı boyunda Sovet Birliği'nin eki defa kahramanı Amitxan Sultan'ın hatırasına bağışlanған boks turniri geçti. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Kırımğa Milletler İşleri boyunca Devlet Duma Komitetinin heyeti geldi. İş takımı terkibinde komitetinin 8 azası. Bir gün evvel hakimiyet vekilleri Aqmejit'e geldiler. Ziyaretinin maksadı Yarımada'da milletler ara münasebetler ve milli siyaset sualları amelge geçirilüğünü görmek. Mebuslar Kırım Cumhuriyeti'nin yol başçısı Sergey Aksionov'la görüşürler. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde milli urbalarda kiygen kızlar musafirlerini piteler ve kaymak ile karşıladılar. Okuv yurtunun prezidenti Fevzi Yakupov mebuslar için ekskursiya ötkerdi. Üniversitetin gururunu Ameli Süslü Sanat Fakültetini ve Maşna Kurucu Fakültetini gösterdi. Ekskursiyadan son musafirler üniversitet asbarında terekler oturttular. Endiden üniversitette mebuslar aleyası olacak. Bir tereknin yanında onu saçkan mebusnun adı ve soyadı ile tablo yerleştirilecek. Üniversitetten son musafirler gençlerinin Polietnik Medeniyet Merkezi kurulayatkan yerge yol aldılar. İşçilerin tsokol katının divarlarını sementten yasa başladılar. Kuruculuk grafik boyunca alıp barıla. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Hatıra bakışlar ve dostane kol tutuşuvlar. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksionov ile heyetinin görüşüvü tamam böyle geçti. Böyle tarzda ziyaret Yarımada'da ilk kere yüz verdi. Те вопросы, которые сегодня вы будете обсуждать, для нас тоже важны. У нас на самом деле до сих пор после указа президента не решен вопрос о том, чтобы справки о реабилитации выдавали в какой-то конкретный срок. Есть проблемы, особенно для представителей крымско-татарского народа, то есть получить справку с Узбекистана, там, подтверждающую, то есть как бы те позиции, на которые здесь претендуют наши коллеги и граждане Российской Федерации. Но вот, к сожалению, то есть таких вопросов достаточно много, но уверен, что при вашей поддержке прямой мы найдем варианты решения. Көрішівден сон мебусlar çıkış toplaşıp ötkerdiler. Mında olar Kırım'da milli devlet siyaseti amelge geçirilgenini müzakere ettiler. Сумели в кратчайшие сроки найти возможность и согласовать строительство, то есть выделение земельного участка. На данный момент строительство строится под патронатом президента, так же как и храм Александра Невского. То есть вот приоритет госнацполитики в нашем государстве, когда традиционные конфессии поддерживаются на уровне президента. Milletler Ara Komiteti tarafından Grajın Cemiyetini ve insanların milli medeni birleşmelerini birleştirmek maksadıyla büyük iş alıp barıla. Milletler arasında olğan münasebetlerini kavileştirilmek için Halklar Dostluk Evi İsmail Gasprinski adına Medya Merkez, Millet Telekanalı ve Vatan Sedası adlı radyo yaratıldı. За 3 неполных года порядка 400 семей из числа реабилитированных народов по указу президента уже обеспечили жильем. В этом году мы также работаем над проектом «Выкуп жилья в районах сельской местности». И те запланированные нами десятки, сотни семей, которые должны были получить жилье, обязательно его получат. Ну и хочу напомнить, у нас уже в ряде регионов произошла закладка строительства новых объектов. Devlet Duma mebusları öz közleriyle Kırım'da olup geçken vakalarını görebildiler. Toplaşıvda Kırım Tatar tili, toponimika ve гражданлық elde etüf sualleri müzakere edildi. Необходимо все-таки к проблемам идти самим. Не ждать их, а когда они появятся, самим и быть инициатором их разрешения. Чтобы государство как-то больше уделило внимание именно национальной политике среди молодежи. Так как молодежь – это наше будущее и это наша опора. Если мы сейчас заложим хороший фундамент молодежи, то в будущем мы получим эти результаты. Rusya kahramanı Alime Abdınanova adına 44. mektep yanında mebuslarını talebeler büyük kuvvanç ile karşıladılar. Milletler Ara İşleri boyunca Devlet Duma Komitetinin mebusu İldar Gilmuddinov tarif etti ki, epası ziyaret etilgen obyektler başka Rusya'nın sübyektlerine nümine getirilebilir. Onların mebus unikal dep saya. Федеральный центр свое слово держит.
через федеральную программу получаем такие уникальные школы, такие детские садики. Это все должно воедино как-то собраться тем, чтобы была последовательность роста ребенка, садик, школа, вуз. Я думаю, все возможно для этого есть. Бүгін Русия мебуслары әмді бақчысырайда бұлындылар. Анда олар хан сарайыны везінжірлі медресені зиярет етмеге планыштыра еділер. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, Миллет Ичон. Кереште тері адам яқылды. Құртарыжыларға қасабаларынан бірінде құру от янды деген хабер келді. Ләкин келгенде адам янғаны анлашылды. Құртарыжылар келмезден евел зарарланғаны ерлі сакинлер құртармаға тырыштылар. Acele yardım келген сон адам хастаханеге еткізілді. Sonra анлашылды ки bu адам evsiz екен. 2 күн кешкен сон зарар көрген инсан елек oldu. Шымдық вақытта bu delil бойынша жинай иш açıldı. Hatırlatамыз, bu zarar көрген екінші инсан oldu. Крым Спас адлы қазайы құртарыжы қызметі ось уч елығына қайт әте. Бүгінгі күнде Крым Спас күчлі структурадар. Оның теркібінде 9 қазайы құртарыжы тақым бар. 2 қазайы құртарыжы ноқталар ве 50-ден зеде яны мақсус техника. 243 хадим невбетте туралар. Олар әр вақыт февкуледе вазиет еріне барып, етмеге азырлар. 3 ел девамында 6000 чықыш бежералды. 2,5 құртарылған инсан ве 100-ден зеде тешікурлер білдірген мектуплер. Крымспас занимается и обеспечением культурно-массовых мероприятий, одних из самых крупных, которые происходили на территории Республики Крым. Допустим, Экстрим Крым и такого подобного рода мероприятия. Также занимаемся аварийно-спасательным обслуживанием потенциально опасных объектов, объектов повышенной опасности. Çok функциональ спорт салонының құруджилығы Ақмешіт районын Боғырча қасабасында башланды. Объект спорт салон Эр-1 көйгеч Симаи-Лиха черчвесінде құрыла. Не вақыт ерлі спортчылар әнді яны спорт салонында идман етечігі ақта мұхбирмыз Алиме Кайбулаева сорап білді. Келечекте бұл территорияда спорт комплексы олачақ. Объект спорт салон Эр-1 көйде Хариели хасы черчевесінде құрыла. Оның ребері Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек. Бүгін құрыжылық мейданында тек бір нұсқа техника ве бір қач мутехасыслар чалыша. Ама ярын оларның сайсы бір қач кереге артажақ. Спорт комплексы құрылайатқан территорияда азырлану фишлер энді екунленді. Мутехасыслар құрыжылықның эссас этапына кечтелер. Айны бүгін оларның ішлеріне стартына берділер. Бу энді Хария программасы бойынша құрылған бірінші спорт салоны дегіл. Руслан Бальбек шандыраки елның соңына қадар бөле 6 спорт комплексы құрылacak. Чүнки иш адамлары оның ғайесіне фаль қол тұталар. Все делается для того, чтобы наша молодежь смогла получить площадку для спортивного роста. В данном случае здесь уклон больше будет уделяться на силовые виды спорта, то есть это бокс, борьба. Сам проект полностью благотворительный, строится на внебюджетные средства. Формула такая: я помогаю предпринимателям, предприниматели помогают людям. Вот поэтому данный социальный проект полностью жизнеспособный, он развивается, и в ближайшее время мы выйдем на Евпатории, в Бахчисарай, в Саке. Құрыжылар тарифетелер ки ишлер график бойынша алып барылacak ве яңа елға қадар объект эксплуатацияға тапшырылacak. Демек Боғырча қасабасының сәкенлері битмес вайделерінің еріне ақиқи бақшышны әлде етежеклер. Сегодня мы начинаем земляные работы, разработку котлована. Спортивный комплекс будет представлять собой сооружение с всеми функциональными необходимыми, техническими характеристиками в районе 300 квадратов. Также будут присутствовать на территории малые архитектурные формы, различные спортивные снаряды, спортгородок. Крымда спорт-салон Эр-1 көйгеч Симаи-Лиха черчевесінде енді бір қач спорт комплексы Судақта Ақмешітінің Борчоқрақ қасабасында ве Ақмешіт районының Аңғара көйінде әрекет ете. Алиме Кайбулаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Девлет Милетлер ара комитетінің адлиежелері сақ шерінде чықыш консультациясыны кечірділер. Гражданлар эсасен гражданлық алув, вид на жительство весиқаларыны ве реабилитирлену фақта справка алув меселері бойынша мұраджат еттілер. Бұнда аңғара сакинлер адлиежелер или көрушуде мескен құруджилығыны екюленмек үшін мади ярдым элде ету солярны сеслендірділер. Все вроде бы получилось.
задал вопрос, получил ответ нужный, понял вроде бы, куда обращаться. Теперь дальше будем обращаться и надеюсь, что все, что нам надо, получим. Топырақ ресмелештірілуі да бұйық мирақ доғыра. Кемерде эпосы керекли весіқалар олса біле, инсанлар аризаны насыл язмаға ве қайда тапшырмаға бөлмелер, дейлер, адлежелер. Пайтақта келмек имканы да кезді yok. Onun үшін комитеттің хадимлері Қырым шәрлеріне барып, бедава адлей ярдым көстерелер. На сегодняшний день постарались максимум дать все разъяснения, так же, как и обратились также и с жилищной комиссией городской администрации в Гурусах, дали им разъяснения в порядке ведения квартирного учета и всех наболевших вопросов. Қырым көпірі ақында ер ве шыр ярышының ғалиплері Керич боғазында құружилық мейданында болындылар. Бірінші, екінші ве үшінші ерлеріні қазанған 9 инсан Русияде en uzun көпірінің құружилығыны өз көзлерінен көрділер. Иштиракчыларының құружилығының тезлігі ве миқиязлығы айретте қалдырды. Стройка грандиозная, высота, масштабы, энергия. Здесь вложено столько всего, просто невозможно описать словами. Просторы и размах впечатляют. Это, конечно, источник вдохновения. Бақчысарайда Асан Рифатовға мемориал тақта açıldı. İstidatlı бестекер doğandan берлі 115 ел кечті. Çalgıcı yaşаған evinin divarında халқара тақтасы ерлештірілді. Onun tantanalı açılımında cemiyet erbapları ve yerli hakimiyet vekilleri toplandılar. Асан Рифатов Қырым татар музыкасының инкишафына ve ғарыдан тікленілуіне büyük esse қошты. Елге yakın eser yazdı. İlmi ekspedisiyasının iştirakçısı olarak 300'den ziyade halk yırlarını ve nağmelerini taptı. Увековечили дом, где проживал наш великий композитор. Это можно с гордостью сказать. Мы еще в детстве, это я помню, постановки, которые были поставлены, тоже взять Арзахас. Мы будем продолжать эту работу. И такие мероприятия у нас не последние, они будут еще. Мы увидели этот дом, известный как дом Асана Рифатова. Прочитали биографию этого человека, узнали его культурное наследие, и нас очень глубоко тронула судьба этого человека. Потому что такие, как Рифат Асанов, Усин Баданинский, Акчок Раклы, эти все были люди нашей передовой интеллигенции, которые внесли громадный вклад в историю Крыма до военного периода. Буратлық күлері Ялтада керчектен де sıcak oldu. Шер мерkezінде ялы бойында Совет бірлігінің екі дефа қарамана Аминхан Султан қатарасына бағышланған бокс турнирі башланды. Енді 7-ci керемында спортчылар ve bu sport çeşitinin muxleslері toplanalar. Çünkü A-klass yarışları yarımadada sirek geçe. Bu halkara klass sport ustaları razrядını becermek için güzel imkandır. Güreşçilerinin yaş kategoriyası 12 yaştan 16 yaşқа дейін. Өз ұсталығыны көстермек үшін мемлекетінің чешет көшелерінден спортшылар келді. Күнешлі Дағыстандан, Яғмырлы Санкт-Петербургтан ve башқа ерлерден 165 іштиракші бірінші ерлер оғрында көрештілер. Спортчыларға қол тұтмақ ve оларны хайырламақ үшін Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек, Devlet Milletler Ара комитетінің рейесі Заур Смирнов ve Rusya Federatsiya президенті o günde milletlere münasebetler boyunca Şuranın azası Eskender Bilalov келділер. Сегодня двери для турнира открыты для всех представителей сильнейших спортсменов из разных субъектов Российской Федерации, спортсмены из Украины. И сегодня, наверное, символично, что мы в Каменке открываем первый спортзал для наших спортсменов, для боксеров. Здесь собираются лучшие боксеры не только Ялты, не только Крыма, но вот сегодня уже съехали со всей России. И, конечно, это большое дело в укреплении межнациональных отношений не только здесь, в нашем регионе, но и в целом по стране. Дагестандан, башка ерлерден біздің Қырым балачықларымыз иштирак етелер. Мен білесем, бұл бек яқшы ши. Біздің қахраманымыз үшін бұл ұнтылмаз бір вақыт. Буратлық күнлері Қырым футбол премьер-лигасының чемпионаты олып кешті. 6-й тур девамында Бақчысарайлы Қызылташ тақымы Ялталы Рубиннен көрішті.
Бу сефер Кызылташ ғалип чыкмага умют этеді, буны футбол авескарлары да тилейділер. Бірінші таймда Рубин такымы гол урды, ама Кызылташ такымы бунен разы олмады. 66 дақада Сергей Шестаков рақыпнын қапыларына гол урды. Ойын утықсыз бір сапнен екімонды. Результат просто крайне не устраивает. Будем думать, будем над своими ошибками работать. Конечно, такая команда, как Ялта, для нас это должна была быть очень легко преодолеваема. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживают. К ребятам вообще ни к одному человеку, кто на замену вышел, кто играл в основном составе, ни одному человеку претензий нет. Вообще все выполнили то, что должны выполнить, и все. Просто говорю, мы, в начале игры, там уже на протяжении 6, наверное, игр, да, кроме Кафы, беру игру, там мы пропускаем, играя 20 минут, мы пропускаем гол, быстрый гол. Не хватает концентрации. За счет этой концентрации, вначале мы пропускаем ненужные голы. Ялтада бура атлық күнлері қарышық күреш бойынша халқара турнир олып кешті. Русия, Австралия, Алмания, Финляндия, Азербайджан, Қырғызстан, Өзбекистан ве Украина мемлекетлерінден 26 күрешші ғалип чықмақ ақыны амелге кешірділер. О сонки кучне нураве не ает, агыр галибе онынки. ММА яда башқа жайтса қарышы күрешлер тамын боле тарзда кечелер. Бу спорт чешітіні сыхалда хайдесіз күрешне надаштыралар. Ама башқа спорт чешітлеріне көре мында хайделер да чоқ. ММА турниры Қырымда илкере боле кеніш сурете кечіріле. Ялтада Русия, Австралия, Алмания, Украина, Финляндия, Азербайджан, Қырғызстан ве Өзбекистан мемлекетлерінден спортчылар топланды. Олар арасында Авропаның намлы чемпионлары, спорт усталары ве ақиқи мутихасыслар. Алманиялы күрешші Даниэл Дорар, кикбоксинг бойынша 10 дефа Алмания чемпионы, Қырымда бірінші кере болуна. Это мой первый бой в России. Мне нравится Крым, тут очень красиво, хорошая организация. Я жду хорошего боя. Исаятха көре ММА'де дақлы жалары велоспорт ве спортив акробатика кебі спорт чешітлеріне бақанда қазалар сирек олалар. Спортчыларының хавсызлық севиесі юксек. Турнирде әмде қырымлы күрешшілер іштирак еттілер. Ахярлы Надыр Булкадаров ММА бойынша Авразия чемпионы, Қырғызстандан келген рағыпны Ильяс Абдулаевны терен нокаутқа йолады. К этому бою я готовился очень усердно. Тем более в течение 10 дней. Это уже третий мой соперник, которого поменяли. Я не знаю, почему они отказываются со мной драться. Но так и получается. Я хотел бы отдельно поблагодарить своего тренера по кроссфиту Давида Джавадяна и спарринг-партнера своего Колю. Огромное им спасибо. ММА хайделері бойынша 10 күреш олып кечті. Қырым, Москва, Санкт-Петербург, Калининград ве Русияның дигер шehirlerinden келген ақиқи хараманлар мешур четел спортчылар еле күрештілер. Санкт-Петербурглы Дмитрий Тебекин ве Алманиялы 10 дефа чемпионы Даниэл Дорар арасында баш күреш бізім хараманымыздың ғалебесі еле екунленді. Арзы Хасьянова, Аделе Топчи, Рамазан Аливапов, Милет телеканалы. Болелетнен янымыз сонуна еті келечек хаберлер программасына Асан Абибулаев лекачырманыз мен сізге яқшамлар тілейім. Эфирде көрішкенже.